Angani uwo mushinga wabatungishije barategura bakajena bica abicama bicabaze bagahurura kabatabaza batabazi ngo baratabawe kandi batabara ahara kandi kugasinti haba jenoside reka barabipanga ayo mabanda arabipanga ayo mabamba arabipanga abo barabipanga bakamena uduhangu wangu tanga gatanga amahanga gahurura nk'ibihembo ngwa uva humbo mukino w'amaraso abitanga bagatanga ibyo bafite bibizaza amabande tukinisya ramazisya hakikambara biciwa bicanye bakambikwa inyenyeri bidarika baheti ndugwa amabondo bakagura amahoro n'amakoro bakarunda shahu wewe imikino y'amabandi mu mukino mabandi bahondo uduhanga imihanda gafungwa niko bakora ese nukwerekwa reka ntiberekwa barabipanga ese nukurota reka urosa ubwo bicanyi wa kwiyahura reka ntiberekwa kandi niba birota bibarimo barabipanga niwo mushinga wabatungishije barategura bakagena yica abicana bicamaze bagahurura kabatabaza batabazi ngo baratabawe kandi batabara ahara kandi ukugasi ntihaba jenoside reka barabipanga ayo mabanda arabipanga ayo mabanda arabipanga mu mikino y'amabandi tukangwe n'idini gitsina n'ubwoko ndubizana buri kubona n'ivuvuze limu usabiciye ziriciri mu mazi ziri ku murongo zitanga amategeko yabicana bicwa n'ubwo bapfa wizana uturere wizana iby'amoko no mu bweko barabipanga bagakonjeza indindagire n'abasama ngo turayobotse muramenye baramenye murabibwira abanyuti batya mu ndondore gusa bakamiwe na jenoside iyo batayikoze birabakina ndi mujya mu ngondora josi bahungu ese nukwerekwa reka ntiberekwa barabipanga ese nukurota reka urosa ubwo bicanyi wa kwiyahura reka ntiberekwa kandi ibabirota bibarimo barabipanga niwo mushinga wabatungishije barategura bakagena bica abicana bicamaze bagahurura kabatabaza batabazi ngo baratabawe kandi batabara ahara kandi ukugasi ntihaba jenoside reka barabipanga ayo mabanda arabipanga ayo mabanda arabipanga muramenye muragabo mwanzi ndavuga muramenye Derete duro nerabitata ese nukwerekwa reka ntiberekwa barabipanga ese nukurota reka urosa ubwo bicanyi wa kwiyahura reka ntiberekwa kandi niba birota bibarimo barabipanga niwo mushinga wabatungishije barategura bakagena bica abicama bicabaze bagahurura kabatabaza batabazi ngo baratabawe kandi batabara ahara kandi ukugasi ntihaba jenoside reka barabipanga ayo mabanda arabipanga ayo mabamba arabipanga abo barabipanga bakamena uduhangu wangu tanga gatanga amahanga gahurura nk'ibihembo ngwa uva humbo mukino w'amaraso abitanga bagatanga ibyo bafite bibizaza amabande tukinisya ramazisya hakikambara biciwa bicanye bakambikwa inyenyeri bidarika baheti ndugwa amabondo bakagura amahoro n'amakoro bakarunda shahu wewe imikino y'amabandi mu mukino mabandi bahondo uduhanga imihanda igafungwa niko bakora
ese nukwerekwa reka ntiberekwa barabipanga ese nukurota reka urosa ubwo bicanyi wa kwiyahura reka ntiberekwa kandi ntiba birota. Jambo. Halo. Unanisikia? Yego ndakumva. Okay, sasa hapa niko live. Unapenda tuongee kwa Kinyarwanda? Niko kwenye vipindi vyangu. Nimeanza kuwa hadharani. Sasa sijui kama unataka tuongee kwa Kinyarwanda ama kwa Kiswahili. Unachagua lugha gani? Tuongee kwa Kiswahili. Sawa. Sasa mama yupo ama nani ambaye tunaongea? Wewe ni binti yake kama mama? Mama yuko pale? Mimi ni binti wa mama. Mama tunatoka kadogo, tuko na ule mgeni ambaye alitutumia mahali hapa. Sasa hivi niko kwenye YouTube sasa hivi. Nilikuwa napenda utoe ujumbe wako japokuwa mmeshanitumia ile video. Nitakuja kuweka baadaye, lakini nilikuwa napenda uambie Wanyarwanda nini kipi ambacho wanaweza kuwasaidia, kwa sababu najua kwamba hapo kuna usumbufu, kujifisha sijui na nini. Kipi ambacho naomba watu? Ndio. Kipi ambacho msaada unaohitaji ni nini hasa? Kiserikali? Msaada tunayohitaji ni juu wa askari wa Kongo au polisi walibaruhusu wakimbie kwa refugee kwa kuwakimbiza wenye hawaende mukaa. Tunaenda mukaa, kuna mashida, kuna matatizo, kuna baridi, kuna gonjwa mifupa, kuna gonjwa vifua, hatuwezi weza baridi. Tunawaambia sisi hatutaweza kwenda mu makambi. Nao wanasema hapana, mpaka twende kutukamata kuchingufu. Ndio tulikimbia kadogo, sasa tukaenda kujificha hapa mwingine. Kufika mu makartie hapo wanasema leo walisafirisha pamoja wakarudi Uvira. Wengine wanasema siku ya kwanza watatukimbie kwa tutoshe mu makartie, njoo wadupeleke pa manyumba kwenye tulitoka. Sasa usalama ni mdogo, wale wenzetu wanaua watu. Antuka ni shida na matatizo, ila kutusaidia unaweza kututetea tu, wanutafutie nafasi tuikale, ila tuangalie usalama kama utakuja, tuangalie jinsi tunaweza kurudia kwa Kongo, ndipo ambapo tunazoea. Sasa serikali ya Burundi inawasaidia nini? Serikali ya Burundi unaiomba nini? Hakuna kitu. Walikuwa wanatutia mu makambi pa tere mahali walikochezea kabumbu, wakatujengea mabasha, lakini hazikutuenea. Tulikuwa tunaroana na mpula, njala, nini. Hakuna chochote ambacho wanatusaidia kabisa. Ila ni kutufukuza sasa tuende mu makambi, ndipo ambapo watatusaidia. Sasa kila mkimbizi yeyote lazima aende kwenye kambi, lakini kuna watu hapo wa kutokea Rwanda. Kuna wakimbizi wa tangia mwaka yule, si ndio? Mwaka yule 94. Sasa nyinyi mmeshajuana na wengine ama tu kila mtu anakimbia kivyake? Hapana, sisi tulishajuana na wengine, kwa maana tunaolewa na Wakongomani. Deja tuna watoto wa Wakongomani. Sisi tulitoka huko tuko watoto wadogo sana. Tukakuja tukakomaria Kongo, tukaolewa na Wakongomani, tukazaa watoto. Sasa kwa hiyo sasa kusema utapata mkimbizi Mnyarwanda hawezi mpata juu wanajificha kwa kujificha, wasijulikane mahali balipo, tukatabaua. Ni kweli najua kwamba Wanyarwanda wana matatizo, sijui ubaguzi, sijui nyinyi Watusi, sijui nyinyi M23, sijui hayo yote nimeshajua, nimeshapata taarifa, lakini kuna familia ngapi ambazo zilitoka Rwanda? Wale wa mama wakina mama wa Nyarwanda ni familia ngapi? Kwa sababu siku ya leo jina la Nyarwanda ni Tusi, ni kero, ni Tusi kabisa. Sasa kwa hiyo na kuangalia jinsi tunavyofanana wanatuita. Kwani nyumbani kwenye mlitokea zamani ilikuwa ni Changugu, Butare, Gikongoro, Kibuye, wapi? Mama ni binamu ya Mbabazi, ule ambaye alikupasha nimero ya kwangu, ndio binamu yake. Sasa mama ndiye ambaye alizaliwa huko, na sisi tuko watoto wadogo, ndio tunaolewa hapa Kongo. Okay, ndio. Sasa mama nilikuwa napenda niongee na mama, lakini sijui kama mama nitakuja kuongea naye kisirisiri, sio hapa hadharani.
nitakuja kuongea naye. Sasa mjumbe ameshawafikia. Mjumbe ameshawafikia. Ameweza kufikia, lakini kwa ile msaada ambayo mtatutumia inashindikana. Hakuna jinsi tutapokea ile msaada. Ila nina mtoto Bujumbura ambako masomo. Sio kama nawezi kumupa namba yako akuite mzungumuze umtumie ile msaada iweze kutusaidia baba. Tunaona na mvua tunateseka, hakuna mahali tulipo. Nimeshaangalia kanyumba ambako mnakaa. Sasa mko wangapi? Idadi ya watu wangapi hapo? Tuko ni watu wasaba kwa sasa. Sasa una mabinti hapo? Ndio, nina mabinti maine. Okay, ni waine. Sasa nini hasa wana miaka mingapi? Wana miaka mingapi? Nielezee miaka yao. Umri wao. Mmoja hapo na 18, mwingine 17, mwingine ni mtoto. Mwingine ni mgonjwa, anagonjwa magonjwa ya kuhanguka kifafa. Ni binti mkubwa wangu wa kwanza ana Vincent. Hakuna lolote ambaye anajifanyia, ni magonjwa tu. Pole sana kwa usumbufu. Sasa kuna wakina mama ambao nilikuwa nawaelezea usumbufu. Nilikuwa bado sijajua nani familia yenu, lakini kuna mtu ambaye aliniambia japokuwa mnakaa hapo mnaongea eti nyinyi sijui nini na nini mnapigana, lakini kuna watu wa kwenu huko wanasumbuka. Sasa nani madada wanasumbuka, wana watoto sijui na nini. Sasa kwa hiyo hebu tufanye hili, hebu tufanye hili, kwa sababu leo tuko nani Jumamosi, mnaita sijui siku ya posho huko kwenu, sijui sasa siku ya posho. Ofisi hazifungui leo. Ilikuwa ni vizuri kutafuta namna labda ya kutafuta simu ya Eco Cash, kisha hii pesa ikapitia hapo, ama kama kuna mtoto mwingine ujue kwamba lazima nani kijana wako awe na vitambulisho vya kununua nani namba ya simu card, kisha kama naweza nikatuma hii. Kuna simu card hapo na Airtel yetu ya Kongo inatumika kabisa. Inatumika, mnaweza mkapata hiyo pesa kiurahisi. Ndio, ataipokea. Sasa hivi watu watajuaje kama wewe ni Mnyarwanda ambaye tulikuwa tunaongea? Waza wanakusikia hawezi jua hapa niko kwenye kipindi changu. Sasa watu watajuaje kama wewe ni Mnyarwanda? Unaweza kujieleza kwa Kinyarwanda kwa maneno mawili ama matatu? Kwa kusema Kinyarwanda? Kwa kuongea Kinyarwanda? Ndio, naweza masema. Okay, none rero bwira abantu amagambo abiri ubaramutse ugire n'ikibasaba. Amagambo abiri gusa. Yego, ndabashuhuje, ndabaramukije cyane. Je ndi munsi yavuye muri Kongo, ariko abavyeyi bacu nyine bavuka iyo ngiyo mu gihugu cyakuja cy'u Rwanda. Ababirukanye n'ubu nibo bakibirukana, natwe kandi batugezeho batwirukankanye bari kutwica. Gusa ikintu twasaba nuko mwadufasha kubera ahantu turi abana bafite inzara, turi kunyagirwa n'imvura, kandi ahantu turi bari kutwirukana. Mudufashe mutuvugire babe baturekeye ahantu hamwe, noneho amahoro agarutse dusubire iyo twaturutse. Ubwo nuko nabaramutsa nyine none. Sawa, urakoze cyane. Nagiraga ngo abantu bumve ko ntabwo ari umuntu naturaguye. So video yanyu ndaza kwishira kuri YouTube, hanyuma turi buze kuvugana uburyo amafaranga ari bubagereho. Ntabwo ari amafaranga yanjye nayo bampaye ngo mbahe n'uwo muntu kugira ngo aze abashyikire, nuko nzi ko hari ibyo ashobora gufasha. Numurebe uko umureba umenye ko ntabwo umuntu asanzwe. Wacu twaganiriye kabisa. Okay, sawa. So ubwo rero ndumva reka mbashimire ndi mu tuntu twinshi. Ndibuze kugira abandi bantu tuvugana, dore ko hari icyo bagufasha ku bufasha bw'abo bana bawe. Ngo arwaye kifafa nawe urumva ko ni umuzigo. Ibyo byose birasaba ko nyine twinginga. Ni umukobwa arujije imyaka 25 kuva mu myaka 3 akivuka. Igifafa kimumereye nabi, aho kuvuza twaravuje byaranze kugeza na n'ubu. Umwana arahangayitse cyane kandi ni umukobwa w'inkumi n'ukuri. Sawa, noneho turareba kubera ko byose muri iyi minsi
ntabwo byoroshye tubuze kureba turareba ko hari twaza gupfukama turareba ko hari twaza gupfukama ikintu twasaba nuko mwadufasha twe nk'abakongomani bari kutwirukana twe twanze kuja mu makambi bari kutwirukana kubera mu makambi hari ibyorezo by'indwara turajyana abana ntabo tuzakurayo bazaba barapfuye none twe twanze kugiye mu makambi bari kutwirukaho ngo nituveho tugende bari kudusubizayo kandi nta mahoro ahari mudufashe no babe batureka turebe umutekano ko waza okay noneho ntakubeshye rero ntakubeshye nuko impunzi yose ijya mu nkambi urumva impunzi yose ijya mu nkambi igikuru nukumva itegeko rya leta none ivyo dusaba tukabisaba ariko uri mu murongo nabwo batwemerera ko muguma hafi aho ngaho yaho mushobora kubona ubuvuzi no kwita kuri uwo mwana hari HCR hari na Red Cross ivyo byose bigendera munsi y'amategeko bigenda munsi y'amategeko ya leta ibindi tuza kuvugana araho ngiye gushaka ari nabo ndi kuvugisha kugira ngo baze kumva ikibazo cyanyu ndumva ibindi turi buze kubivugana igikuru nuko uwo muntu yabagezeho ibindi biza gupangwa mu nyuma ariko tutigumiye kuri leta urumva tutigumiye kuri leta byose biraza gushoboka sawa rero reka ngushimire mugire umunsi mwiza uwo mujumbe nawe ndaje muvugishe mu kanya ndamuvugisha ari gushaka hoteli araryamamo ya sawa ntabwo muri kumwe nawe oya azamutse gato nje ndi hepfo kubera twarimo tuganira bisaba ko mpagarara hamwe kugira ngo tuvugane nyene okay sawa rero wowe ni wirangire turi kumwe turareba abantu baza kudufasha turareba reka muhamagare numva biciyemo murakoze sawa mwihangane sawa yego murakoze cyane munyanganire gato Nimore ego maze kuvugana nawe mugabo na live wese ngushize live kubera ko urumva ntibyoroshye so ndafise isimu minwe mugabo ntabwo ijwi rya riri kuduga so none uko wabibonye bimeze gute nta makenga nta ngorane bazana mwamenyanye hama rero reka ngushimire kubera akigoro wagize gusafira uvuye mu yindi ukarengana iprovince zingahe ugashika ngaho ingorane bafise rero nizo kuronka urya musada wabo bekanze nimara kwikebanura ikiganiro ndareba ikindi twokora hewe urugura negeze ndumva uri kuvugana n'undi muntu ama rero yego hama rero hariho abandi bantu bari mu kuntuze i Buganda hariho abandi bantu bari i Buganda hariho abandi bari Ndava eka ni Bujumbura bariho mugabo urumva ko ni ibintu biza gusaba budget nini je cyo nagomba uhavana makuru umenye ngo ni familia zingaye ziri hiyo abashoboka bidashobotse nta kundi kubera ko je urabizi neza ko umufuko wanje watobotse nugusaba gusa imfashanyo mu bandi bantu si jewe hama video mwanduki nazibonye nza kuzauploadinga mu yandi masaha maze kuruhuka reka ndagushimira nawe uruhuke ndabizi ngaho hari isongo mbega wagiye kuri dogodogo wagiye yego bari
nuhavuta utayakanura yakanure nabo bantu bafata hoteli zose uraraba mu ngo n'abari abibandikanije utuntu iyo kazura ikore sawa rero sawa turi kumwe turasubira reka naje mbandanye ikiganiro sawa national nayibashiriyemo channel yawe nayibashiriyemo nababwiye baze kukurikirana kuri channel. Okay sawa rero uraramutsa bajya bakuru ubabwira ko nyine iyo niyo kazi twari ko ibindi turabivugana mu gikari. Sawa. Okay muranyihanganira kubera ko aho nari nuguruye batanguye kumpamagara ngeze ati rero Imana izo kubera ko nzi ko nza kubashaka video zabo ndibuza kuzishirako ariko reka ngire ni mukomere cyane baramucye n'umukunzi wa nyuma ku mukozi w'Imana Mako ntabwo giye nkorera Imana kwa kundi babivuga babitwigishije batubwiye ko gukorera Imana ni ibikogwa ukamenye ko hari umuremye ibyo nivyo nemera umuremyi hari ibintu byinshi cyane ngenda ndengana muri ubuzima hari ibintu byinshi cyane ndengana mu ibarabara ni byinshi cyane ni byinshi jewe rero uko ari ubwo buryo numva ngomba gukorera mu Imana sijyanye ibyo kwango muri Matayo 5 ngo mu byitwara bisomye ariko twaheze muri theory ni pratique muraba ngo iki kigwanya ngo jewe Biblia iramfasha ariko mugabo mbega Biblia yaje gute reka sinje gucumura uyu munsi ni ku isabato abandi bataza kunkubita gendemera neza ko abanyafrika dufise Imana idukunda mbere yaduhaye ibyo kurya ariko baratuvangira turayibabaza batwinjizamo ibindi bintu baradusara uyu munsi baratwica ntitumenye ubwenge sawa rero murantunga rero uko niko dukorera Imana hariho abagenzi banyandikira bwati we kubera icyo utemera Yezu niba ari we muremyi urumva ntamwemera kweri ntamwemera asokuru baramwemera sawa rero reka tuduwe ku kiganiro mumbabarire reka nze mve hakurya y'intuze ya Ruhwa reka tuganire ntabwo ndi butinde urabona iminota 22 irashize reka ndebe uburyo nagerageza hagati ya 40 na 45 bikabije 50 tuganire hanyuma rero ikiganiro cyacu kigira gute muramfasha ikiganiro kanze ndabe titre kubera ko urabona ko hari ibindi byari gikubisemo maze iminsi mbabwira ati yamara mufasha banyu kubera ko hari abantu bababaye hari bene wanyu bamaze imyaka biruka nkuwo urumva uwo mukobwa ati twe turongwe n'abakongomani nyina wiwe n'umutamakazi yahunze ahungana ari inzoya agira amahirwe barakura mbere n'umukobwa nawe yavyaye abana wumvise ingorane afite abanyarwanda ni benshi umunsi batashye muzatangara ikibazo rero ni kimwe aba ntabwo bari muri babandi bifishe urumva ko tuganiriye mu jumba aravuze ati mbere nta muri chat mbere abarimo kira munsi aravuze ngo abakongomani bafite amafaranga ku buryo bafata hoteli yose bakayikodesha aho rero niho hari akazi gakomeye abo bari mu hoteli nibyo mbwira intwaza ngabo z'u Burundi bamwe baranyumva abandi ntibanyumva izo hoteli mbega ko nabivuze na kare hose izo hoteli muramenya abantu barimo umubare murawumenya amafoto yabo murayafite yes izindi bintu bijyanye na nidendeza ariko ndahamya neza ko aho ngaho abahungu barabizi neza batabikoze byaba ari byo bigize nzi neza ko mutiza kumenya umubare w'abantu barara mu izo hoteli n'amafoto yabo mukamuyafite nibyo bafite muri hoteli mukabisaga je nari navuze ngo bafata amakontineri bashiraho harabivuze ndabizi neza ko bategezwa kwambuka nyine uko bambuka ariko hari abafite amahera nyine babaheshimiwa urumva ntabwo ibyo ngibyo inzego z'umutekano zirabizi neza zirabizi kundusha so ngira ngo ibyo ni igihamya cy'ibyo naberetse mwebwe rero mwambwiye ati tugomba gufasha abo bana ni mubafasha mbese ko afite abakobwa bakuze afite abana bakiri batoya ni mubafashe rero mu Rwanda ntabwo ari familia gusa ni familia nyinshi baragenda bihisha so ariko aba nabo nafanikishije kubona
ni nka familia zibiri, hari abandi bari kundava nabo, hari abandi nabo bari mu ntuzenye i Buganda, abana bari mu Rugombo. Ntabwo ari abo gusa rero, ndumva icyo nyirenganyeho ntabwo ngisubiraho, nkunda kubivuga ariko nzakomeza mbisubiramo. Hanyuma rero ikiganiro kiragira ati nimuzuka bazabareke. Bill Gates asanze Tshisekedi. Bamwe mu mpunzi twavuganye nivyo nahereye kugira ngo ntagira gute. Hari umuntu aherutse kunyandikira, aranyandikira ati Mako, ati ko mukomeza muvuga ngo Amerika, atubu ntabwo ubona ko Amerika ari agakino nshuti yanjye. Amerika ijya kugukubitira gusinziriza, Amerika igiye kugukubitira gusinziriza ukavuga ati byarangiye nta kibazo. Umunsi warwo ntumenya. Ntabwo Amerika ifite umwanya wo kuza gusinziza no gushyira amagambo yabo cyangwa se amadiskuru yabo, amamisi. Ntabwo ibyo babikora nshuti yanjye. Bamaze kugushyira mu itangazamakuru bakavuga ko batakwemera, biba byabaye kaba kabaye. Bamaze kuguteza bisi ubugiye. Rero ariko byatugendekeye. Maze imyaka yose hari abantuka ngo ariko ngurabona bizakumara iki, ngurabura gushaka amafaranga nk'abandi. Amafaranga ndayashaka ariko amafaranga ntabwo ari yanjye. Ngerageza ko investisa ngatangira imishinga hagera gute, aho hakujya mu banya aho twavugana hari udushinga nagiye mfunga kubera iki. Ibibazo by'abanyarwanda birandenze kandi umva ndashobora kuryama ngo nsinzire. Niba hari ikintu cya mbere kintwarira umwanya, niba hari ikintu cya mbere nshobora kwishimishamo, ni ibibazo by'iwacu. Ndumva niba hari ikiyobyabwenge cya mbere mfite n'iki. Ese ibaze, muribaza ko muri izi mpirimbanyi zose bamwe mu miryango ntituvugana, niba ashobora no kugutega na YouTube channel ntibamenye uko yitwa, nta nubwo wabahamagara ngo babwire reka gatereka mwarayobye. Ubwo rero ndagira ngo ngo wowe warivukiye, nta wundi muntu mwavukanye kuri ya saha, nta wundi muntu mwavukanye ntashwe keretse wowe ubwawe. Umutima wawe urawusangije, amafuti yawe urayisangije. Ntabwo ari ukuvuga ngo rero ngo hari byinshi kuko mu by'ukuri nanjye nirebye ndabana nyamara hari ibindi bintu nakora. Hari niyawe n'inganda ubanza nazishinga bigakura, ariko ntibinkundira. Ntabwo mbanje kugira ngo nifotoze ngira ngo urabona iyi sura isa niya ntuze, niya bitakwira nanuze na mukwege ariyo najya kugurisha. Twe tugurisha ubumuntu, dukeneye ko abantu babaho. Ndaye ngo mbabwire ngo iyo bigeze mu butabazi sindeba amoko, sindeba ibiki. Niba ari umututsi ari kurengana nkabona ari kurengana, aho ndahagwa bahandemere. Niba ari umutwa nivyo, niba ari umuhutu nivyo, niba ari umuzungu arengana imbere yanjye nivyo. Icyambabaza nuko nakwinjira mu babarenganya. Naho ubundi ntababeshye, ibyo gukora ni byinshi, ibibazo duhura nabyo ni byinshi, ariko aba nibazuka. Ye muzabareke bazuke, bazaba ari ibidashya, bazaba ari ibidapfa, ariko iherezo ry'abagome bose gupfa twese turapfa. Iherezo ry'abagome nuko bakurikizwa n'amagambo mabi. Iherezo ry'abagome ni nayo mpamvu zikanije muri ya Biblia mutavuga ngo ngwiki ngo ndabarwanye. Jewe nemera nyiri biremwa washyizeho abakurambere tukavuka dusuku bakicwa bakagira gute, tukemera Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Mugabo hari ibikorwa bituma dusubira ku isoko. Ntabwo inkuru za Yesu ari mbi kwa kweli, ahubwo batuzaniye Yesu wabo cyangwa batuzaniye Yesu wacu bakamwumva bakamuturusha. Aka kanya hari abantu bigeze abatutsi ku ngufu, baranabirwanira kurusha abatutsi. Uwa mbere Sadate Munyakazi se araza, ariko ashaka kuba umututsi kurusha Ange wa Kagame, ashaka kuba umututsi kurusha Cyomoro.
uzasanga bari kurwana intambara bavugira abatutsi. Nuze wa wundi Tom Ndahiro muzarebe intambara rwana ntabwo ari y'umututsi inshuti yanjye. Tom Ndahiro none yigira kuri ujye umwibutsa umubwira atari ko Petero Rwigema Celestin ni kwari so wanyu wowe umuhutu umututsi gute birashoboka aba mama baratuvanga cyo si igitangaza ariko niba mama inyoko yarakuvanze ntabwo wajya kugira ntabwo wakwanga bene nyoko ndije kikubwira ko umuntu ari gushaka gufata ubwo bene uhura na bene uwo muhutu ugahura n'umuhutu wigize inyenzi yewe birutwa no guhura n'inyenzi nyayo birutwa no guhura n'inyenzi nyayo nawe uwo muhutu warabikora kugira ngo bamubone ko ari umututsi igitangaza ibyo mwari mubizi aho rero aho ntabwo nirigwa njyayo ni benshi reba Bizimana yongejwe n'ibere ry'umuhutukazi aramurera aravuga ati abantu ni beza atera akaba abahutu arangije arangora umugore w'umuhutukazi inda nini atari ko Bizimana ubundi ko ushobora kuba umututsi ubundi Bizimana ni izina ryo Rwanda ibyo ntabwo ari ikibazo amazina ye ikibazo amazina ni magambo mbwira wangu ngire Dr. Nkabizimana nukuri nafuma ntamenya no gusoma izina na rimwe ntaza no kwandika indome yanjye ariko nkagira ubumuntu nkaba umuntu ibihe turimo rero nibe byakomereye hari abantu banyandikira ibintu nkareba ibyo banyandikiye nkabisoma nimuzajye mubona ntabasubije burya mba igisubizo mba nakihaye kandi numva nkubare nti ufite imyaka ingahe ujye wihangana mba ngira ngo numve ko hari icyuze banya ngo numve ko hari icyuze nase mwabantu kutuzi tunshiranye kambanza nitafunire kuri intuze n'ubundi imfuri nyazane yari aka kapu nako gabasha kuri kwa muntu ati ndayabahutu kamwareze tukirira ko tuba twakoze dore cyo bisobanura umututsi wewe wavutse uri umututsi ukavuka mu bwoko bw'abatutsi ukabusa n'umututsi kurusha abatutsi niba udafite imico ntabwo uri umututsi gusuzugura abakuruta kwifuza kureba ukifuza ntunegosiye ugatega ibico ukanyaga ukica ukiba uwo niwe mututsi nimvuga umututsi wumve beno naho wa wundi usa nk'ukwasa cyangwa batwavuganaga ubarebye wabiruka ukavuga ati reka ntabwo ari uko nteye hatazagira umuntu unyibeshyaho ntabwo ari uko nteye ubarebye uko basa ukabitegereza bavuga ati nta butabazi tubibone ko imako ntabwo ariko waba unyibeshyeho cyane ni nayo mpamvu mbabwira ngo abahutu babi bigira abatutsi kurusha abatutsi ibikorwa byabo ni iby'ubututsi ubututsi ni uguhaka niba uzi ko uri umututsi ukabumva utagomba guhaka umuntu udakoresha umuntu utamuhembye utamunyaza utamwangaje ngo utware utwe inshuti yanjye abo muri 23 abananga bose mu bita abatutsi babi ibikorwa byabo ni biri nukonona no gusenya mu bafatuko ubwo rero ndagira ngo mbabwire ngo umuntu uzongera kumbwira ibintu bya FPR nta mateka nta byuze Amerika imaze kuguteza isi ikaguteza abisi ikaguteza ibinyamakuru ibitangaza by'amakuru bya hano muri Amerika byose bikaguhagurukira nshuti yanjye mambo kwisha iko ni ukuri kandi wumve ko byarangiye niki ntabwo ari ubufura si ubutwari si urukundo nuko aba bakoroni bashaka ibintu cyagusa nyine nk'ubwo nababwiraga abatutsi bateye muranegusiya wabyanga bakabyiha
ariko ikintu cya mbere batinya nshuti yanjye kubashyiraho etikete mbi, kubashyiraho icyapa kibi mu ruhanga aho banyuze hose. Aba nibo bishe abantu muri Kongo, nibo bagize gute, nibo bakoranye na FPR, bagomba kubyiyambura bagasigara ari abatabazi. Iyo ni periode turimo yo kuba abatabazi. Nabwo ngashima ko bemeye ko bagomba gukora muri Kongo, baganiza abanyekongo akazi. Ibyo rwose ni ibikorwa nshima. Aho ngo nifuze ngo byakagumye ngo nuko none se ndabakora hica abantu bahagaze hano hejuru yanjye bafite amasatelite, bafite ibiki n'ibiki byose technology nibo. Kubera iki turabanebwe mu mutwe, turanebwe mu gutekereza, guhangayika kwabo kwabateye kuba bahanga. Tubyemere yanjye aka kanya baduhaye ikizamini ati tubahaye amezi 2 buri wese abe yavumbuye gukora imbunda, bakaduha n'ibyuma twashira. Nyamara reba uko imbunda imeze. Imbunda ikozwe n'ibiki ko ari spring gusa, ziriya rasoro nizo zituma ibikorwa byo mu mbunda bikoreka. Nta bindi. Udafite rasoro ni wakora imbunda. Rasoro bayikora gute? Wayikora muki? Wayizinga gute? Nibyo nta bindi. Ibisigaye ni ibyo byuma nyine. Uturasoro tw'amafuti gusunika amasasu. Katriga byo byose ni rasoro, bisaba gutekereza. Abahanga bacu twe turiga ngo tuzicare muri ofisi, ushaka iki subirayo uzagaruke ejo, ushaka igihe mada subirayo kwa muganga. Ibyo ni usanga twimereye. Ntabwo tuzi ko abana gihugu ari badutunze. Amerika rero narababwiye ngo Amerika ubwayo ni kuri kiganza kuri Kongo amaraso azahagarara. Babyumvise ko mu 23 yanze ko UN abajya gucungera ibibera hariya muri Kongo, babandi bareba uko bimeze, bavuze ati mukahagera murasanga amaraso, murasanga inkomere, murasanga ibiki n'ibiki, murasanga amazu ya bombagwe, murasanga ibyo dusaba, murasanga amakamyo yiteguye gutwara mu Rwanda, murasanga ibiki, murasanga abapfakazi, raporo murazifata. Ngiyo kintu batinya. Nyamara abatinya ubusa kuko ari ubusatelite n'udusatelite. Umuntu wari wese arazwa aragaragara. Ejo bunda umuntu aranyandikira ngoma ko ngibyo tubabwira ngo ntimubyumva, ngo reba ngo wari kare barayifashe. Inshuti yanjye wari kare z'abayifata gute? Erega ntabwo muzi ikintu kira aka kanya Amerika ishaka cyose bye birangiye, impapuro zose zirangiye, yegukana ubutaka bwa Kongo, ubundi nirangiza ubutaka bucukurwa, umutekano uzaza nk'uku ubyuka mu gitondo ugasanga izuba ryatse. Niko bigomba kuba bimeze. Nta mwanya ifite. Narababwiye ngo igikosi cya Amerika cyamaze kugera hariya. Kiri hariya. Niba ubonye Bill Gates uhora gugura na kariya gatsiko avuze ati kwa heri, nuko Amerika babirangije. Agomba kujya gusinya akabafasha akagira gute. Ibyo umuntu utabona ibi, ikintu cya mbere yo baguteje isi biba birangiye. Iriya resolution murabambwira atinze, ntabwo itinze nubwo yaza mu kwa gatandatu izasanga batakiriho. Izasanga batakiriho kubera iki? Iyi deal basinye Tshisekedi agahabwa amahirwe yo kujya kuri Fox News. Ariko mugera kuri Fox News mureba abantu bavugiraho ni bande. Ibintu bavuga bari bya bintu bikomakome. Byari rimwe na rimwe ari ngiye bitantwara umwanya ngo ngiye kure. Akavugira hariya byari birangiye iri yari signature. Kabiri ibyabereye Doha biriya bifite insiguro ikomeye cyane. Mwabonye ko nababibwiye baje bakandika andi mabaruwa yo guhumuriza abantu ati rega ntiturarangira turacyariho. Nigeze kurwaza umugore hambere undi muri Tanzania, ndariwe ndabana ariko nubundi kumbona nubundi yapfuye. Nta banyarwanda baraha nizi impunzi nkambona abantu babibyinira bimeze ngo ninde unyitayeho. Naragiye nshaka imbaho zo gukora isanduku n'imisumari, n'imbonda zijyana neza n'agapanga. Ari kubwira nde negereje ko azapfa. Mu munsi urizi narazuka. Akana kakajya kambwira iki gihungu kiba kari gafite nk'imyaka 2 3 uko. Mvuye mu ipori mwivuye ku kazi kanjye ka misi yose. Kamwangwega papa ngo mama niyapfuye ngo narebye nkusanga niyapfuye. Aba nabo nibazuka. Nimubabona bazutsa aba.
basha imbaho zo kubashyingura muzareke tuzicane, izo narazicanye kwa kweli, muzareke tuzicane. Aba nibazuka kuri iyi level bagezeho, nibazuka muzareke izo mbaho tuzicane, izo nkwi tuzicane. Aba byarangiye. Ejo bundi umuntu ati reba wari kariko bigenda mwanjye yangiye n'imikino. Byongerera Amerika ubuhangange, byongerera Amerika ubuhangange. Ibi byose muri Kuba nibyo bikomeza Amerika iraje mu kandi kanya bimere nko kuzimya buje ngofi. Ubundi Kongo isigara isingiza iririmba Amerika, iririmba Amerika. Ati yataba Amerika twari dupfuye, yataba Amerika twari dushize. Nyamara ya Amerika yigeze kubikira iki cyucana. Ariko buryo tugomba kurangiza ibibazo nyine tukareka abanyafrika ko mu mutwe yabo mudakomeye, ivy'umutekano ntabyo muzi muri abatese. Two dutambara tube turabaho. Ikindi bahakuye iki? Ese imbaraga zabakubise byagenze bite? Jewe naravuza ni Imana Nyagasani nyiri birimo. Aba bantu bagiye warikare, ahantu bagiye ntibazavayo cyangwa bagiye kwisha batorongera. Numvizaga mu kiganiro kuri nawe birakureba babivuga, mu by'ukuri nari nabivuze kuko umuntu umwe tuganiye yari arambwiye ati Mako, aba bantu nubona bavuye hariya uzamenye tubyo turimo bidashoboka. Kuki bakubiswe bakicwa kuriya? Muzi amafoto, muzi bicya bifotoje ngo bifotoje bafashe. Ngibi rero ibyo banze gukora Goma, ababikoze hariya warikare. Ngibi ibyo banze gukora Bukavu, ariko aho hose bitakwira mwabonye ko yamanutse, bitakwira mwabonye ko yamanutse. Byambabaje kuba yagezeyo ntariyo. Nta kabazo gato kavutse mugabo urugendo rwo nirwahagaze. Narinzi ko uyu munsi weekend, narinzi ko nagize ko ndi Uvira. Simbabeshe n'ukuri kwa Mungu, narinzi ko nagize kuba ndiyo. Ariko agusibira si ugusiba. Ntabwo dushobora kubaho turi abantu b'abanyabwoba, turi abantu bireba, turi abantu bashaka gushyikashyirwa ngo baguterure nk'igi ubundi bakujyane bagutereke nk'uko Kagame bamusize hariya. Abarwanye barapfuye, imfubyi zarashize, abatutsi barashize, abo batangiranye urugamba barashize, ngo we gusa ngo bamurinde ngo kuko ni uzaba president. Nshuti yanjye, tugomba kuba barwanye. Uzaba president kaza asanga twarwanye bikaba karusho. Rero ubaye nka Peter, ubaye nka Neva, ubaye nk'abandi bose. Ikibazo cyabayeho ngo twarakomanirijwe, aka kanya turakomorewe. Vuga ati turakomorewe mu izina rya Yesu mw'abakirisitu. Yamaye nkawe ko mutabivuga ngo ntabwo nuko ari umukozi w'Imana uri kubivuga. Vuga ati turakomorewe mu izina ry'abakurambere mwe twemera kimwe. Imana y'abakurambere nyiri biremwa. Imbaraga z'abakurambere bacu banesheje, batsinze. Ntabwo ndi kuvuga babandi b'abarozi bica no, hari abatsinze mu buzima bwa buri munsi, batabaye banyokuru n'abandi kugira ngo babeho tubakomokeho. Abo nibo bakurambere mvuga. Imana yabo yatumye twororoka tukarondoka. Iyo niyo Mana mvuga. Ibindi mu njyana mu by'ibisizi mwe ntabwo ari ibyo. Murumva? Noneho rero ikibazo cyo muri Kongo cyari gikomeye cyane mu by'ukuri. Kuba Kabila yasohotse wakoranaga amadiru nanuze na Bill Gates, agasohoka akavuga ibyo avuga. Bill Gates akakanya kabatereka nibere kumwe na Gisegeti kwa kuni mujya mvuga, nibere kumwe na Tshisekedi. Ibyo ni ibintu bikwereka ko mu gatsiko byarangiye. Mbega mwamenya ko mu gatsiko ababikije muri za kopeke kubitsa no kugurana amahera, kubera icyo babwiye ngo birafunzwe kandi ngo bigomba guseswa, ngo bahisemo kwisesa inkingi.
nyamara hariho komite igenewe kubasesa urumva hisemo kwisesa urumva niba ari ukwisesa babarandika bakabati twebwe dukurije ingingo ni itegeko iri rigenga amakoperative mu banki n'amakoperative duhisemo guhagarika kubera impamvu y'iniri amahera barayakura he amahera barakura he kwa Gisovu niyo nabivomye ibindi kubabwira ngo amashuri abana nibaza bigaburire nakare hose byari bimeze gute erega mwebwe mutemera nta kindi kintu napfuye n'inkotanyi napfuye nazo ubugoryi bwazo bari abantu n'ibigugu nta bwenge bafite mu mitwe kubera ko utambaye ukabona igihugu cy'abarimyi b'abahutu ukabareka bakiberaho bakarima bakadandaza reba umukapiteni umukoroneri areba umuntu ari kudandaza bikamutera ishyari bikamubabaza ari umusirikare akorera leta ka bindi wa muco wagitutso gusahurana babwiye ukanga ati kiriya tukice dutwara imana n'abatutsi bagerageje gukorana nawe bakicwa ngo batware imari abo ntabwo ari abantu nshuti yanjye batutsi bene wacu mudafite iyo mico ni muvavanwe n'aba bantu aba ntabwo ari abantu ni abantu bagomba kurya gusa aha rero hari abantu benshi bakiri mu bintu byo kwibaza ingoma yararangiye kera bari kudadaza nta mfungurwa ziriho nta mahera guhemba abakozi ariho murabona ko bihenura bagahubuka ati ububirigi turavavanuye namwe muravavana n'ububirigi bugaca mu gatondo mubiranduka mujyayo ngo ariko ngo urabona ngo hari biza izo mbazi muri gusaba n'iziki ko mwamaze kubihenuraho amakungu yose akakanya aravuga ati reka abandi bafatirwa ibihano abafaransa nabo bagahonda yari bo mwari mwishimikije muragira ngo bigende gute umuntu rero uri kumbwira ibintu by'inkotanyi nuko atazi uko ingoma zirangiye yirangiye nabi gose ntabwo baba banteye ibyabereye warikari bibabera isomo bitakwiraje yaravuze ngo ntabwo ari umuzarendo umuntu udafite igikosi umuntu udafite ingabo so umuzarendo witwa general utagira ingabo gute ufite abantu 8 baguherekeje warangiza ngo ndi general koko general dakwije protocol ko mu general we ni mu general koko ki ibyo atari ku butumwa nahawe ubutumwa nahawe bw'abazarende turavuganira pembeni mu gikari ati kandi ubu tugiye kugira amabwiriza atandukanye aya gisirikare nayo wazarende ejo yarababwiye nta cyizere twagira cyuko n'ubundi mutakwiruka nkano Uvira nta cyizere twagira ariko uko bimeze uko tugiye kuzuzanya ati kandi icyo dusaba turasaba ko Uvira itegerezwa kuba icyicaro gikuru cya province kandi kaba icyicaro cya independence hano ni twebwe tugomba kubohoza Bukavu ni twebwe tugomba kubohoza hehe Goma ivyo ga ntabwo zari indoto haba hari amakuru none rero wowe wari wishimikije kuntuzi kunkotanyi kwaheruka kunana reka nze ndebe mutumwa bwanyu bicaga weme kubera ko hari ibindi biganiro nka bibiri ndibuza gukora uyu munsi nibinkundira ariko hari ubutumwa bwanyu nakiriye wowe ari umuntu wamaye amakuru uzajya umpa amakuru mujye mwitonda iyo umuntu amaye amakuru ugomba kuba ufite amakuru y'imamo jya ntabwo nshaka impuhwe n'umuzarendo yari kumpa amakuru yambwiye ati mwaramutse mu mazu ya ngari aherereye imbere ya RBA Kacyiru baraye bafatiyemo abarundi 4 bahise bajyanwa n'abajepi aha rero namubajije ibibazo babwiye n'iki ko ari abarundi ngari iri hafi ya RBA
aba barundi bane bari bambaye iki, basaga gute, bafashwe gute, ayo mazu ninde wayakonuraga, bari bihishemo gute, bamaze mu gihe kingana iki? Mubaza ibibazo ntacyo yansubije. Je nanze yamubwira ngo rero nuko abo bantu babwira ngo ni abarundi ni inkotanyi, niba ari n'abarundi n'abakorana n'inkotanyi muzi neza ko already tabarayizi hari abarundi baba mu makambi, hari abo numvise ngo bari gusaba ubwenegihugu ariko bashe ngo hari abantu bazi gusaba nabi kwa kweli. Uyu ni umwanya wo gusaba ubwenegihugu bw'u Rwanda utaye igihugu cyacu cy'u Burundi bashe nta kundi nyine wo gupfaze ngo nubwo wamuhanido nakira. Buri muntu wese agira umwaka we mu buzima, uriya niwe mwaka. Abantu rero icyanshimishe nuko yiminyiza yambwiye ati none nisubirayo nzaguha, nzashaka ka video nguhe n'amakuru afatika, kuko ibyo byose ubona ni abantu bashyirwa muri safe house, abantu bashimutwa ukabona baraje aho babavanyaho mutakekaga bakabatwara, barangiza mwe bakabashyiramo amakuru ati n'abarundi. Mu by'ukuri ntabwo ari abarundi, ntimwaganiriye, nta interview yabayeho, ubonye abantu uko nguko barabashimitse barabajyanye. Nshuti yanjye icyo mu cyumve, wowe ufite ikibazo cy'abavandimwe bareka. Nshuti yanjye si mwebwe mwemera Aburahamu ngo Imana yamubwiye ngo genda aho nkwerekeza. Abavandimwe bawe niba mutari kumwe bareke. Ikibazo ni uburyo abantu bagiye kuzongera kujya barebana nk'abashyashya, kubera ko bamwe barihenuye bisangira inyenzi, abandi reka no kukuvugisha reka da ndakarakarakaraka ati kiriya cyarayobye. Niko bari kubwira umukozi w'Imana kiriya cyarayobye, kiriya cyaradombe, kiriya kirakatsindwa n'Imana, kiriya kintu sinzi. Ntibareba kuko abantu barahangayitse, ntibareba uwabahangayikishije, ntari impamvu badafite akazi, ntari impamvu n'ibyo bagerageje gukora byose babisenya, ahubwo akomeza ko ngo n'amategeko ya leta. Kubera iki? Barayebe iyo mbunda aho ngaho, ariko ejo muzumva ibyo bazaba bavuga. Reka nigire kundi muvandimwe yanyandikiye, ndagerageza mbicemwo. Yanditse agira gute? Ataye umukozi w'Imana senyoma cya FPR inkotanyi, inyenzi zinjiye zivuga ko igihugu bazagihindura nka paradizo, none zisenyera abantu zibabwira ko ari mu manegeka bwacya zikazamura amagorofa. Ibi narabiririmbye kandi narabyanditse. Zinjiye zivuga ko Habyarimana yavuze ko ikirahure cyuzuye amazi ngo ashyizemo andi y'Amerika. Nazo zaje zivuga ko iyo ikigega cy'amazi cyuzuye utabona munsi amazi akagumya utobora munsi. Utobora ngo iyo ikigega cyuzuye utobora munsi amazi akagumya asohoka buhoro buhoro nticyuzure, bivuga ko zizagabanya kuko n'ubundi zizabagabanya kuko n'ubundi barasinziriye. Gatatu ragira ati ntiwarya umureti w'amagi atamennye, reka zibatekemo umureti niba Kagame abica bwacye bagakoma amashyi bamushimira, yewe ntawe uzazikumbura. Kandi inkotanyi zaje abanyarwanda bahinga insina bakenga urwagwa, none ku munsi wa none ziratangaza ngo bafashe inzoga z'inkorano zirimo amatafari, ibyiza by'u Rwanda. Gatanu, inkotanyi zaje abantu borora inka bakama bagurisha amata, none ngo amata ntiyujuje ubuziranenge, buri munsi muri raporo ngo abana baragwingiye, ibyiza by'u Rwanda. Yamaye ibyo ngibyo byose. Yewe uzongera ukora ikindi kiganiro kivuga ngo baduhora uko twavutse, babanjije ugutwi cyangwa babanjije izuru, bwacya ngo baduhora ubudasa bwacu, inkora amaraso, ibinywa amaraso. Gatandatu ragira uti baje abanyarwanda bahinga kawa bagurisha
mu bwisanzure. None zarahinduye ngo izabakera batunganyaga ngo ntizujuje ubuziranenge, bashyiraho abazigura mu bujura bushya bushyiraho igiciro bushatse. Genda Rwanda warakubitize bwacya ngo genda Rwanda uri mwiza. Erega mukozi w'Imana, amabyi azica inkora amaraso ntava mu kabuno ahubwo yumiramo, kandi ikinjiye mu kanwa k'imbwa akinjiye mu kanwa k'imbwa gakuzwayo inyundo. Ngewe navuze ngo ubuhire irambire agahuru k'imbwa kari hafi gushya senyikiyemo. Uyu ari mu Rwanda. Wibuka ko Kagame yarazi ko agiye gushinga ubwami bw'abagome, none ba nyiri kumushuka baramuhindutse. Abanyeshuri ba kaminuza i Butare baramubajije ngo yize amashuri angahe, ntiyabasubije. Bucya ashyiraho icyo yise ingando zisoza amashuri, arakubita barapfa. Yize kwica, anywa amaraso, ntabwo abyibuha. Sa murakoze, mugira ibihe byiza. Yari umukunzi wanyu Mako, ubwo turi kumwe aho ndi imbere y'agasoko nanije gusoma akantu. Ndagira ngo mbasezere mbishimira. Nibuze gushyira iyi video kuri channel ya Tuzarusana dore umuranga Mako, nongere nshyire ku iyi channel kugira ngo ibiganiro bibonera ahandi. Ayo mama bipanga muramenye muragabo mwanzi ndamuga muramenye